Hayakamu, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway, Sapapunchao, Kai Orata, Kaiwa. Uyariway, Sapapunchao, Kai Orata, Kaiwaira, Wasintakama, Yatana Kahkama, Chikuinintakama. Kaypi mirimasu tukuyricha huyakuykunata llaqtanchikpata Peru suyunchikpata hinaspa huklawkunamantapas imam kaqta mana pantachinakuspa chaynaqa lliw willanakuychik hinaspa kichaychik uyarinata uyariwanaykichikpa Tarcisio Quispe willarimusunkichik chaynaqa hayakamuy willakamuway utaq asuykamuy rimarinata Amasua Malulia Magelia Matelektanchip Augen Kitchen Orlegon Pelegona Canachagam Chancheriki Ari Marini Chinisham programa la Chiquan Conan Conan Mamaya Mama Juevisña Pagarenga Viernisña Rato Chalia Puncha o Sukta Punja Semana Eka Mongaña Gamska en noviembre Killaps con un Sukta Punja en noviembre Killa Oranchi 8 con 8 de la noche Chikalianya Villagoyagona Leki Kachangunan Totapach. Chana Wahilagona Palagon Taitanchik Pasutim Prima Guikuleki Chikia Palekita, Kainatam Programa Lanchik Haya y Colan. Kaya Yakuchu Yartanchi Pari Wahilagona Palekona Cocining, Manayakuchu Yabacho, señor. A nivel nacional, porque Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, incluso Huancavelica, que cachican como productores de quinoa. Cachican que lista con Jaika Tasapa, Suyumanta, marca Suyumanta, Pachicango, quinoa de exportación. Y que Ayacucho yachta, Ayacucho, que a nivel región Ayacucho, Jaigatasjón aportan ya 20%, exportación nacional. Y China Chaningwan beneficia con 50 mama pichachunka ayllukuna beneficia kusqarikiao. Pichachunka waranga ni siquiera pichachunka yacho. Waranga. Claro, pues hoknin chunka sakota hoknin iskay chunka sakota hoknin pichha sakota cada uno rikao junio koronko inatin haikanin pichha chunka waranga rona konas beneficia con ayllu konas beneficia con kay quinoa tatarpusqan kurayku. Que quinoa tatarpun mana kay ñuqanchikunaqa mikunchikchu chay quinoataqa acá mercado picachkan pero manam ancha mikunchikchu a veces ñuqapis a veces killapina ñawuqta iskayta mikuruni rikao ans mikuchaneraq killa wakiqa nada desayunuchapi a veces tomachanchik quinoata a veces o wakiqninchikqa quinoallatataman tomachkanchik desayunuchapi miskintaqma. Pero quinoataqa manami que desayunullapichu mikun que ruawaqmi que tortilla nisqanto pancake tortilla oqsutikunaman sutinchankutaq ya pero frisqa rikao apichatapas ruawatami quinoamanta mazamorrita de quinoa chamanta an quinoa lawachapas ya quinoa lawacha miskiri que abasapacha watakaychayo hañawa quinoa lawa, quinoa picante. Entonces, chica, mi código no que quinoa mantarana paga. Más cariqueado, chay. Cutarachis pa riqueado. Wak producto con una chagruchaicos pa quinoa tariqueado. Wachacunchi desayuno, más acá desayuno ya. Mis quintagma o manzana chay, ojo desayuno, pues quinoa chamanta.
pero mana acostumbranchikchu masta papata misaq papa misaq mana falta. Pero manan kinuallachu productunchikuna wawqillaykuna pallaykuna astawan kachkantaq kiwicha, tarwi, kañiwa, chay wakiqkunatapas tarpuchkankutaq yariki, pero ashllampi mana llumpay achkanpichu, pero igual servicon de exportación, porque kay quinoa, kiwicha, tarwi, chay kañiwa chaykunataqa apanko chay NASA nisqanpi, chay científicokuna, chay yakuna mikunku, purunakuna wawqillaykuna paykunapas saksanankupaq mishki mikunankupaq chay productokunaqa. Ñuqanchikqa ima productokuna hasta kunanqa hasta paltapas chusullantaña mikuchkanchik, hasta challwapas kay ñuqanchikman hamun wischupakusqallankuñam, aunque wischupakusqanku miskitaya kaypi mikurullanchik, pero primerankunaqa challwapas ripukun extranjerollamanmi wawqillaykuna pallaykuna. Ya, pero bueno, chay productokunamanta tupachishkanchik. Pero kay kinuamanta rimaspa, por ejemplo, niwanchik kay especialista regional de PROM Perú, Ángel Enrique Bautista, payrique nin más o menos kay jolejepe tupusjaja, kunan causa y pericao son 20%, esa papachakmanta iskay chunka kilo o sapa pachak sakumanta iskay chunka saku tariki kay Ayacucho manta apachkanku. Entonces chay julejimpe haykataqsi 92 mil millones chaynaqa mil champera wawqillaykuna 92.000 millones de dólares pera mana ni soles pipascho en aptenja soles pera haykataq kakullanman, soles pera rike aproximadamente 303 millones de soles. Ya 300 millones de dólares, aproximadamente, más changra, ni siquiera China, casi 350 millones, man topachkan, porque dólares baja mucho canta ya. Entonces baja chaygamos ya, ya 300 picos negra, pero ya 300 ni redondeay con chiña. Pero chaval, joder, que guau que con la pelegona, tanto joder, que mo que con la pelegona, felicitan chica. Productor ninchikunata, quinoata tarpuchkanku, tarwita tarpuchkanku, kiwicha tarpuchkanku, kañiwata tarpuchkanku, y mana chaytachu paltapas tarpuchkanku, palta de exportación, has principalmente, tunapas de exportación, gachkanchikunapi kikillanman tuñakoq chayaqariki, chusu kikinchik mikunallanchipam, chay primerankunaqa ripukuchkanriki wawqillaykuna pallaykuna, mercado internacional, chullalla tuna $5, $10, chay caro llaqtakunapiqa como China, Japón, Rusia, chaynakunapiqa chullalla tuna $5, y kaypi hayk'anta mikuchkanchik, tunalla kimsa chatara mikuchkanchik unsulchapaqa, kimsa chay, pero precio, chacraypiqa gratis mikuni rabias para, pero chaynama presionkuna wawqillaykuna pallaykuna. Naten yaqa pichqa chunka waranqa ayllukuna riki beneficiakuchkan aproximado mana kayqa exactochu riki kisay masraqpas kakun suqta chunka waranqa imapas kakun, pero ya aproximado wawqillaykuna pallaykuna importante riki kay llaqtanchikunapaq, porque llumpay alimento mana gluten ninkanchu, porque chay gluten chay trigupin chay gluten kakun chay a veces daña con rica o aqueja kanku alérgico al gluten, bueno aqueja vegetariano con chay gluten mantovachkan carne vegetal, bueno, pero ya cada uno ven chay jaricao, según cada cuerpo sintishan meinarik. Pero kaypiqa nichkanchik libre de gluten, alimento nutritivo, o ima mikuytapas rurawa y chagaya huku kutakunawan chapuchaykuqa como 7 semillas, 7 semillas vamos chapuchaykuqa hasta kay wawatanta kunuranaykipaqpas kinuwa chatinachaykuqa chay nintinguna preparakuqa
quinoa mikunallamantalla wawqillayku ya mikuy yachanallamantalla uklawkunapiqa usuchinkuchu ñuqallanchik usuchinchik hasta mulli rurutapas ñuqanchik usuchinchik huk lawkunapiqa chay mulli rurutapas ima ninkun chay mulli ruruta chayqa pimiento ninku nachu chay pimiento chay comino pimienta chay entonces mulli rurutapas ninku es una variedad de pimiento nispa porque kachkan rika pimiento kunapas achka nakuna chay ruruchakuna llanochakuna chay hasta mulli rurutapas Chinapi, Japonpiqa, Coreapiqa mana usuchinkuchu wawqillaykunpiqa entonces ñuqanchikkuna yanqaña wichikuchkankunanqa ancha huqarinkuñachu mullitapas puntata mullita riki huqarina kaq hinash chayman ajata ruwana kaq riki wawqillaykunpiqa maymantaqa ripukuchkan kay kinuanchikkuna ripukuchkan Estados jodidos Canadá, Alemania, Países Bajos, Francia, paykuna wawqillaykuna pallaykuna chay kinuanchikwan saksay kakunku alimento paykuna mikuchakunku alimentollata ñuqanchikkuna kinuataqa pitaq mikunqa nichkanchikra esa es comida gourmet ninkuriqa comida de ricos uklawkunapiqa mana kay mercadoman waka nisunchik Estados Unidos, Canadá, Alemania chayman chay allpaqa mana riki kay wakcha mercadopichu así no, eso es comida gourmet importado de Perú super alimento ninkura chay mikuykunata ñuqanchikkunaqa millakuchkanchik wawachurinchikkuna astawanqa atadaw chay kinuwa lawata ruramunki nisparqa bien wawqillaykuna panichallaykuna más rimari riki kay programallanchikpi chayñallataq kay Huamangapi kaynam wawqillaykuna pallaykuna riki kay asunto rika pero kaychataraq willachaykusaykichka nichkankus wawqillaykuna pallaykuna kay Huamangapi asakusqanpas chaymanmi tupanja manam sapaqchu pero kay hukchantaraq rimachaykusunchik puntachaykachisunchik nichkanku mejor reservistakunaña chay allin qarikuna policiakuna reemplazaykuchun kay policianchikkunam kachkan paqway todo corrupción todo mana allin porque sapa semanan policías kaytaruaron policías waktaron policías wañurachin policías asaltaron policías jefe de banda criminal policía mantarimakurikao hinatin nichkanku waki rimaypi llaqtamasinchikkuna rikao nichkanku mejor reservistakunaña reemplazaykuchanku chay policiakunata y chay policiakunapas sueldonta ganachunku porque kay inseguridad nisqan manaña vence atimi nispa bueno, es una propuesta wawqillayku mana kayqa riki ari chayna puniñas kanja reservistakunañas mana sino proponichka upinachkanku riki llaqtamasinchikkuna mejor reservistakunaña yaykuchun nispa pero gobierno yataqa nisqa mana masta escuela policialpi preparasunchik masta policiakunata chay riki yanapananchikman nisqankutaq son propuestas pues wawqillaykuna pallaykuna entonces propuesta ciudadana nisqan rika reemplazaykuchun reservistakunaña nispa funcionaron mancho imaynaraq pero mana ñuqanchikpichu chay autoridadkunapi rika autoridadkuna allinmi ninqa bueno chaynampata ruranqa autoridadkuna ninqa mana nispaynapiqa manaya riki atisunchu imayna rurayta pero kay Huamangaman hamuspi policiamanta rimaspa kaqaya comisarianchikta fiscalkunataq wichakurun wawqillaykuna pallaykuna kay 28 juliopi mercado Waclawchampi ugel waqtachampi instituto normal ninchik Nuestra Señora de Lourdes Lauchampi chaypi wawqillaykuna pallaykuna y kay kachkan comisaría de Huamanga comisaría Ayacucho chayta wichakurunku fiscalkuna imaynampi chaypi kachkan malos policías wawqillaykuna pallaykuna esos policías delincuentes
policías corruptos, policías coimeros, paykunaya kachkan chayta hatipaspankuya tajuichakoronku agaya nichkan hapirunkos policiakunata paykunas mañas hakuk requisitoriadupata chunka kimsay waranja solistaraq mamallay mama chunka kimsay waranja darqa chay achkaso waranja imalla kan iskay waranja kanman natin chayriki bueno chaynalla pero anki pachakllaña kaspapas coima es coima, corrupción es corrupción, pues ojalá peligona. Pero que mana allin policía cona, jollejita maña cosjaco requisito, y me echa requisitoriado jari que justicia para más casjan, ¿no? Justicia para más casjan, la policía con ari que a veces manacho jatica chay con coche, na conata operativo ni jantaro aspan coche peao, jatica chay gospa. Haperunko a veces, ¿no? Pero ya charnen, echaron, escapacharon, ¿no? Hagan que Fiscalía Anticorrupción o Ojilegona Palegona Conan jueves 6 de noviembre Tajuichacoronco Comisaría de la Policía Nacional Perú de Ayacucho Chaynallata Huasinkutapas y chaypis haperunko kimsa policiakunata por corruptos kimsallata chay kimsa policiakuna suawjilaykuna palaykuna mañasqaku chunka kimsayoq waranja qullqita quwayku nispa kay requisitoriayoq kaqta imapaq ama hapinanpaq chay papel parika liqchinankupaq ama juezman entreganankupaq porque juezman entregaykuna aptianqa juez qariqa uchkuwasima ripuywan yanamilla cárcel apasunchik nispa riqa apaychik nispa niykurunqa riqa ama chay pasakunam hayk'apitaq kay pasakurun hayninpa 26 de septiembre killapira killaña pasaron killa maschanña pasarusqa kay policiakuna suawjillaykuna pallaykuna chay operativo nisqantara rurasqaku kay 26 de septiembre kay requisitoriado o sea leypa mascasqanta hatikachaspanku kay cevichería de Huamanga nisqanpi chay operativo nisqanta rurasqaku chay suawjillaykuna pallaykuna kay policiakuna pikunam Hansi Davis Aranya Jonislla, Litman Lapa López y Aldair Víctor Hugo Sunción Farfán mama kimsa sutiora kakos kakaiwera huchaga Aldair Víctor Hugo Sunción Farfán chaynarqa apellidentenqa achka sutiora y chay operativo terroraykullasqa kakaya mama fiscal Rosa Wañak Inga oficinanta kay comisaría peri que oficinan huachkan chay tapas tajuichakoron y tajuichakorusqata kay Huasinkutapas chay kimsampata kay Janis Davis Aranya Litman Lapa López y Aldair Víctor Hugo Paipata Upaykunapata nisonqaw imaynampi chaqa nisqanchu aqllaykuna pallaykuna kay kimsa mana allin policiakuna huk requisitoriayuqta hapiramusqaku hinaspariki aparusqaku kay comisariapiña kasqa aqllaykuna pallaykuna hinaptin hayka pasakur nisqanchik kay 26 de septiembre de 2025 kay pasaq killallapi hinata niykurunku qam kachkanki leypa maskasqan ya manachu munanki kay juezman entregaykunaykuta chay chunka kimsayuq waranja qullqita pagawayku nispa hinatinsi kay requisitoriayuqpa warmichan
chay hollejimpi pawakachaspan conseguirospan Josqa wawqillaykuna pallaykuna kachaykapunanpaq Josanta kachaykapunanpaq Josan riki seguramente comunicarqa warmichay kay policiakuna ama juizman entregawananpaqmi kayna qullqita mañawachkan nisparikaw inatiniki chaypi tiantinakusqaku ya pagaykuwanki chayna tinatinqa mana entregasaykichu nispa ya operativo ruwaruspaña chay hapiramuspankuña chayta rurasqaku rikaw para ejecutarqaku porque qullqita conseguipa riki anki makikipi kaptinpas mana qullqitaqa wayqarayachkankichu mana qullqitaqa chankarayachkankichu rikaw siempre pipis kachkan negocio kanki chay negociopi rikaw bancopi kachkan bancopi anki bancopi kaptin fácil qurquykamunki rikaw pero sichum qullqi llam kachkan negociopi imapipas chayqa riki chaypi kachkan prestamutara qurqumunayki chaykuna procedimiento yaku bueno sasacha riki chay qullqi conseguir pero igual conseguirusqaku riki wawqillaykuna pallaykuna ama chay detenenankupaq kachaykamunanpaq y chayta riki kay partita pasakurunku hinaptin chay operativo nisqanta rurarunku kay Fiscalía de Anticorrupción imapaq chay rurasqan ciertochu manachu chaytaraq primero tajuichakunqaku a veces qayanqapis calumniachkanmankuchiki ama chaykananpaq bueno primero averiguachkankuraq riki wawqillaykuna pero ña tajuichakurunkuña chay tajuichakuspa riki seguramente mensaje celular mensaje WhatsApp o recibo quruptinqa kachkanpas o depositasqan bueno chaykunata o maquinanpipas kachkanpa rika o kay requisitoriadopa documentonkuna entonces bueno chaykunata qhawarinankupaq riki kay intervencionta ruraykullanku wawqillaykuna pallaykuna pues policiamanta sapa semana manam rimayta tukunchikchu siempre policía imapas haykapas ruraypi mana allin ruraypi chaqay rikaw kaypi nichkan delito cohecho pasivo propio anchay kachkan riki kay artículo 393 del Código Penal o sea chay delito kachkan entonces chayman ina acusaykunqaku riki wawqillaykuna pallaykuna pero kay hukchantaraq rimachaykusun hukchapas kachkanraq hukchapas kachkanraq kaypi nin chay extorsionadorkuna kasqa huk policía huk taytan kay huk willakuyña chay comisaría Huamankamantaqa lluqsirunchikña extorsionador kasqa policía y taytan y paykunatapas chaqaya detenerunku paykuna riki extorsionasqaku o sea qullqita pagawayku nispa mañasqaku kay empresa de transportes Ventanilla Laupi entonces o sea taytanpas policiaman churaron churinta rika policía kanki imata mana allin turatinchipis ya chay armaykikuna kanqa ya chay sirviasunchik riki ¿qué tal y kay taytanpas chayna mana allin runataqchi karqa rikaw churintapas policiamanta haykurun chaychi kay delincuenciallaña riki wawqillaykuna pallaykuna policía ukupipas paymi kasqa suboficial tercera Abraham de la Cruz Chate 27 años payta taytantinta riki detenerullanku banda los malditos del paradero de parroquia mallayman sutintapas chayta churaykuranku rikaw chayñata riki hukninpas Abraham bueno kay ña ninchikña Abraham de la Cruz Chate hukniñataq Abraham de la Cruz Salazar bueno claro churin rika apellido Chate hukninpa chaykamallachus sutinpas kasqa Abraham kasqa sutinpas taytanpas churinpas kay pasado 23 de octubre hayninpa pasaq semanallata kay Brian Alvarado Samudo pay riki miembro kasqa rikaw supuesto miembro de la banda Los Malditos Paraderos Parroquia
paytarik intervenikusqaku hinaspariki chaypi tapuykuptinku paypiwanmi nispariki willakururqa hinaptin chaqayrikaw pim kasqa chay extorsionado policía. O sea, chay llamkasqan punchaw sanuy rikaw santo, yo soy policía, a ver, pitaq chay mana allinta rurachkan nisparqa mandanku detenimuychik rinraq rikaw justiciero mama Boluarte rikaw chaypiq Boluarte kachkaranki kay qhiriwanmi rikaw todos los policías lluqsimuchik calleman chay protestaqkuna amachanapaq chaypiq arillaña rikaw protestaqkunata sancionanankupaq castiganankupaq wanchinankupak baleanankupaq porque tukuy pasakuq protestaqkunawan rikaw. Entonces samanan punchawpiñataq como kikillampa arman rikaw policía arman chay armanwan runakuna waqachiypiñataq purisqa wawqillaykuna pallaykuna. Entonces nisqaña kay Abraham de la Cruz Chate 27 años payqa suboficial de la Policía Nacional Perú. Llamkan kay comisaría Villa Los Reyes nisqanpi hina Ventanillapi. Y Díaz Franco chay samanan punchawpiñataq hina chay armallanwan asaltaypi chay cupo cobraypi hasta wañachiki chay policía pachawanraq rikaw policía pachawan hinakuyguspa manaña riki ni policía masinkunapas ima turachkan yo soy policía kaypi intervenichkanchik riki nisparaq rikaw policía masinkuntapas engañaykariq rikaw. Entonces ña interveniykunku kaywan nisunchik wawqillaykuna pallaykuna kaywan nisunchik de que policíakunan de que kayna mana allin rurasqankupi mana allin rimasqa mana yanqamantachu kay policíakunapa contranpi rimanchik pero estado mana munanchu unayña riki ama policíanchikuna contranpi rimanchik los policías son héroes nisparqa son héroes pero kaq policíakuna kachkanchik chiqap héroekuna kaytaq allin policíakuna pero kachkantaqmiki kayna mana allin policíakuna malos elementos ninku riki policía ocupiqa rikaw pero kay poder judicial wawqillaykuna pallaykuna kay hapirunku kay Huamangapi Ventanillapi uklawkunapi hapirunku pero poder judicial manam acusachkanchu manam uchku wasiman apachkanchu kay policíakunata mana apachkanchu kachaykachinmi wawqillaykuna pallaykuna mana investiganchu ciertochu kay mana allin policía mana allin ruraypi manam ninchu siempre wawqillaykuna pallaykuna kay policíakuna kachkan salvasqa policíakunataqa kachaykarachin kachaykarachin hinaspariki mana aquí no pasó nada kaypiqa imapas kanchu kaypiqa ya chayqa riki una falta yanqamantan policía kaspa manachu kay Huancavelicapi futota riki delincuentepata riki churaykamunku asaltaqkunapa tinkasqa policialla rikaw tenqa imaynatan tikraykamunku no manam chayqa karqa asaltuchu chayqa karqa batidam karqa chaynata manachu tikraykamunku chaypiqa operativo antidrogasta rurachkaraniku manam chayqa karqa asaltuchu porque ña chaypi futota riki tomarachikusqaku ña riki asaltasqankuta entonces chaynapi riki wawqillaykuna pallaykuna ahí mismo qhiwirqaku rikaw ahí mismo qhiwillarqaku hinaspa riki kaypi salvakuypaq salvanku y estadopas policianchikmiki nispa salvaypaqtaq salvachkan mana akusanchu
juizkunapas kachaykachin chaqay qayninpa chayna hapironku mana allin policiakunata. Chay policiakuna dedicakusqa imaman. Chay policiakuna dedicakusqa chay sembrado de pruebas. Inaspariki chay mana allin ruwasqanman entonces acusananpaq rikaw chay prueba tariki churaparon hina kikin policiakuna ñas hapironku kaqay kayniyuqtam tariruykiku nispa. Pero Poder Judicial imanintaqa manan chayqa delituchu kaya no kachaykuchu ripuchakuchu wasinkuman kachay karin son cómplices también. Entonces pero ichaqa llaqtaruna pipas maypas kachun mana paykuna kasta. Chayta usiqariki uchkuwasima apaykunki yakumantapas mikuymantapas chakichisunki wawqillaykuna payllaykuna. Más rimaririki kay programa llanchikpi más rimari. Chayñata riki chaynallataq kay mama congresista ishkani kay tayta congresista kay mamacha jefa de RENIECta chaynampan chayqa kay taytacha congresista Edwin Martínez denunciaykun kay mamacha Carmen Velardita paymi que presidenta de RENIEC Junta Nacional Justiciaman denunciaron imanispa kay mamacha RENIECmi llapa datunchikta lliw llaqtapa datunta riki publicakurun virtualmente. Ari manachu qayninpa rimay karqa chaymanta pero kunanqa segurachaykunkuñan tumpata rika qayninpaqa facilchalla maskakuysi kasqa riki pipa maypa DNIninpas datunkuna hasta firmanpas hasta huella dactilar firma llapachan foto dirección chayonqa facilta hasta suplantación de identidad nisqan ruwanapapas karqa wawqillaykuna payllaykuna. Mana homonimillañachu sino suplantación de identidad huk sutikiwan imatapas rurakunqa ni yachankipaschu chay delito rurasqanta hayparachikunqa pitataq maskaykunqa hanta rikaw ñuqata rikaw sutinchikwan chay huk sapaq imapas haykapas rurakurusqanmanta. Entonces chaypaq chay datukuna chay publicasqa servikun rikaw chayqa riki mana yanqa rimaychu sino wawqillaykuna pallaykuna chayqa riki pasakunñam huk lawkunapi pasakunmi incluso kay redes socialespi datunchikunawanpas por lo tanto comprobado riki wawqillaykuna pani challaykuna. Chaynallataq kay mama Betsy Chavismanta mana rimay tukuchkanchu yachasqanchik hina rikaw kay embajada Méxicoman riki ayqirukun chaypi riki chay asilo nisqanta consigurulasqa. Hinaptinmi kay tayta violinista riki mana mama Betsy Chavis kay Perumanta lluqsinanpaq chay salvoconducto nisqanta quyta munanchu. Anki rimay kachkarqa viernistañam tiantiasunchik viernispaqñam nispa nichkarqa entonces paqarinpaq imaninqaya porque kamaschalla riki chay salvoconducto nisqanta imapaq kay mama Betsy Chavista Mexicoman apanankupaqya chay salvoconducto nisqanta o sea mana riki chay ñanta richkaptin policía pipas ama interveninanpaq chaypam chay sutin salvoconducto. Y kay asilo nisqanqa riki pipas maypas wawqillaykuna pallaykuna pipas maypas asilakuswanmi por tema de persecución política riki principalmente wawqillaykuna pallaykuna pipas mana chayqa prohibiduchu may pipas kay Perú pipas Ecuador pipas Bolivia pipas may llaqta pipas wawqillaykuna pallaykuna. Asilo es asilo, porque canta leyes internacionales o tratados internacionales, chay pipas asuycamos son que samachewaya paisanoymi llaqtaymi llaqtaypi autoridadkunam hatikachawachkan nispa hinaptinqa hamuya samakuya yanapasaykiku ninmansi maypipas
y ya pasa con achka jawakuna pimana kay Perú llapichu asilo nisqa. Entonces llaqtaña jawarinqa imamantataq cierto kay wiraquchata o kay warmita qatikachachkanku allin ruwasqanmantachu mana allin rurasqanmantachu imaynataq nispa qatipaykunqaku hinaptinqa requisichon demuestrasqa kanqa por persecución política. Entonces ima gobiernopas hamukuya cuidaykusaykichiki ninmanmi. Por ejemplo, kay tayta Pedro Castillopa warmi chanrika churichantinguna chay asilo nisqanta riki chaskichkan kay Mexicopi rika. Entonces kay mama Betsy Chavezpas Mexicoman ripukuyta munarqa riki chay asilakuruspa. Pero kay ma tayta violinista Geri mana chay salvoconducto nisqanta huchkanraqchu. Anki ña rima kachanña viernes kamam tantanakusaqku estudiachaykusaraq nispa. Pero kaypiqa kan huk ley wawqillaykunapi ley kan. Entonces mana riki kaypi nisqanku riki autoridadkuna incluso a Oscar Vitarde y wakiqkunapas nisqanku chay salvoconductoqa hunan puni manam harkakunmanchu nispa. Porque manachon chayta kasurunqa hinaptinqa kay Perú llaqtachiki yaykuchkanman chay manam Peruqa kasukunchu respetanchu tratadokunata nispa rimayman. Llaqtakuna rimanqa wakiq llaqtakuna pinqachimunqa pinqayman churasqa kanqa kay Perú llaqta riki nispa nichkan y chayqa chiqapya chiqap Jairiki nichkantaq wakiqkuna Fujimoristakuna principalmente nichkan manam Peruqa hunmanchu chay salvoconductotaqa pitaq nin por ejemplo kay ex canciller Gonzalo Olaichea ninrik imapaqtaq salvoconductotaqa husunchik chay delincuentemanqa nispa rika. Pero ya chanchik kay juicio de Betsy Chávez, aunque Betsy Chávez ya ni niña payqa paymi chay Castillo entregaykuq kachkan nispa. Entonces chay rimanantachu mana munachkan bueno imaynanpi qatikachaykuchkanku pero mana riki chay salvoconductota quyta munachkankuchu. Aunque can tratados internacionales, leyes internacionales, pero igual mana kasukuyta imapaq kay imaynanpitaq nichkan especialistakuna imaynanpitaq kay mama Betsy Chavista mana Mexicoman apanankuta munachkanchu o ayqikunanta munachkankuchu. Porque primero kay castigayta munachkanku riki llapa castilistakunata rika. Pero Castilloman qallaykuspa Betsy Chávez y wakiqkunatapas porque aunque mana riki kikinku pone juezkuna pone fiscal pone manaña atinñachu o hapita chayqa karqa autogolpe o golpe de estado o fallido golpe de estado nispa kunanqa pinsaykusqamiki golpe de estado rurayta nispaña. Entonces pinsayqa mana delito porque si chun pinsay kanman delito liuchachi cárcelpi kuchkaswanchu wawqillaykuna pallaykuna piensaspa pitapas nikunchu hasta difamación pas delito pero haykata chay periodistas limeños chay Beto Ortiz Milagros Leiva incluso Pilles Butters mana allin rimasqankumanta acaso uchku wasipichu tiyachkanku mana wawqillaykuna pallaykuna chay democracia nisqanwan chay mana allin rimakunku chay democracia hapipakuspa y hawkakuchkanku pero imaynanpi pero paykunaqa riki kay sistemapa kay Fujimoristakunapa kastanmiki chay defendermiki wawqillaykuna pallaykuna. Aunque can tratados internacionales, aunque Perú mana kasuspa watucharonqa eso no les interesa al Fujimorismo wawqillaykuna pallaykuna. Fujimorismo tachaqa patronanko chay mama Keikopa nisqanpinapas aunque se perjudiquen 10 mil millón haykarunapas no nos interesa ninmika. Por lo tanto
chay cumplikuchkan rikuwaqllaykunapa pallaykuna no interesa pipas perjudicakuchun hasta ahora sichun perjudicakunqa Betsy Chávez mejor pero chaywan Perú perjudicakunqa eso no interesa porque 30 millones de peruanos man interesanchu con el único interés es paykuna nichkanrika kaypin demostrananchik ateneuq kasqanchikta ama pipas maypas asikuwananchikpaq mana chayqa asikuwashunmi respetachikunanchik Fujimorismo es fuerte pipas a nivel internacional pas riki kasuwasunchik nispa riki único paykuna chay atiyta qhawachikuchkanqa wawqillaykuna pallaykuna hinaspa nikurun chaqaya tayta Jorgeri kay embajadorata ñaqayninpa niraykichik ña pero yapachaykun kaqlla chay embajadora ripukuchun plazo peritorio nisqanpi llaqtanman kay Perumanta ripuchakuchun pero kay embajadora ripuchakuyta munachkan mama Betsy Chavista pusakuykuspa kaywan imanishkanta a ver kay tayta Geri mana allin politikata churachkan sino simplemente kasukuchkan patronninkunapa nisqanta chay castigananchikmi chay antifujimoristakunata para que no haya ningún antifujimorista otro Castillo aparece igualito le hacemos anchaymi que paykuna ocupación ninqa wawqillaykuna pallaykuna mana interesanchu perjudicakuynin chaymi riki kay embajada de México ta kamaslla wichqaykunku mama Betsy Chávez asilakuyku ya pajarintillaman wichqaykunku kunankama wichqaraykuchkansi kay embajada de Estados Unidos perdón embajada de México Estados Unidos de México chaynam sutinqa en realidad Estados Unidos porque México pues estado kuna manam departamento región wan sutinjanku sino son estados igual Estados Unidos de América o Norteamérica ninguna pues estado a través de estados aunque Estados Unidos van a tener más baja Estados Unidos pero México pues Estados Unidos de México ya entonces Claudia Sheinbaum porque Perú ni ya bueno chayna paki chayku son chay relaciones diplomáticas nisqanta hina tinriki imaynama chayta qaruranki chayqa nispa riqnimuchkaq manam allinchu nispa pero mana chayllachu sino kaqaya riki suqtachunka kimsan votowan kay mama presidenta de México Claudia Sheinbaum tariki nikurunku persona no grata kay mama Betsy Chávez asilo diplomático juzganmanta kay mama Betsy Chávez tarik asiluta qoykun chaymanta nikurun kunan kay congreso persona no grata hinaptinqa manaña kay mama Sheinbaum kay Peruta sarunmanchu apakunqa riki reunionkuna apakunqa no chaqaya chay Asia Pacífico nisqan chay apakunqa reunionkuna apakunqa manaña riki kay Perupi kaptinqa hamunqachu presidente Estados Unidos de México manaña hamunqachu porque si hamunqa hinaptinqa riki chay rimaychan riki mana kichanqachu punkuta yaykumunanpaq qamqa persona no grata kachkanqa mana chaynaqa manam yaykumaqchu nispa prohibinqaku claro paypaqa kay Méxicopaqa eso no interesa porque pim perjudicakunqaqa mana Claudiachu mana kay mama Claudia Sheinbaumchu mana presidenta Méxicochu mana pim perjudicakunqaqa los mismos peruanukunata sacrificachkan pikunatan chay Méxicoman imapas rantikuqkunataya chay exportaqkunata chayñataq Méxicomanta imatapas chay importación nisqan ruwaqkunata paykunata perjudicachkanqa imaynanpi porque kay mama Claudia Sheinbaum sayapakun riki Castilloman rikaw achka kutitaña nin rikaw Castillo pa favor ninpi anchayraykomi kaw el que está a favor de Castillo está en contra del Fujimorismo. Lo que está en contra del Fujimorismo tienen que pagar. Nisparicao, precio tan paganan con nisparaj. Chajaya chay ña niña Marta, mana Marta, claro, Marta Chávez, mana Marta Moyanocho. Y chay ña tagriki, chay Rosa Ángela Barbarán, niña ricao.
paykuna pagananmi preciota imapaqtaq yanqachan kay llaqtanchikta kay mama kaykuwanqa kachkan 99% de peruanos nispami kaw 99.99% peruanos mi kachkan kaykuwanqa, por lo tanto pipas maypas respetawananchikmi. Ya parece una dictadura del fujimorismo awqillaykuna pallaykuna, pero dictadura en lo secreto, en lo oculto. Kajaya ninka y mama Rosa María Palacios, que doctora, abogada, aunque parte que prensa mermelera pa parten, pero pa imanintas que Betsy Chávez manda que está con psicosocial. Acá está rurachkan kay gobierno pachaymana allin ruraynin manta kay delincuencia tamana bensincho atincho bensita kay jeri anis pachay tarik pakachkanku kay wanja nichkanku mawqillaykuna pallaykuna. Es un psicosocial, cortina de humo, porque ya pa prensa Betsy ya manda ñarima kuchkani que Betsy kaina Betsy wakna embajador kaina embajadora wakna. Chayna peja mana ñari que prensa rimanñachu kay violinista pa gobierno chay delincuencia, asaltos, chay cobro de cupos, wañu chinaco y anchay kunatarikao mana kay gobierno pa chay estado de emergencia churasjan funcionancho. Ya pachakmanña haypaykuchkan wañusqakuna wawqillaykuna pallaykuna kay jeripa gobiernompi jeriqa mana unayraqchu gobiernachkanqa y pero ña pachakman haypaykuchkanña wañuchinakuykuna wawqillaykuna pani challaykuna. Chayñataq riki chaynallataq bueno kay asuntomanta lluqsispa wawqillaykuna pallaykuna kaypi nichkaña rikao sentenciaykunkus wawqillaykuna pallaykuna sentenciaykunkus kay tayta Jonathan Guzmán paysi riki kasqa ex gerente de informática y tecnología electoral de Oficina Nacional de Procesos Electorales, más reconocida como OMPE. Atinsi kay wiraqucha chariki favorecisqa riki favorecisqa suqta chunka waranqa dólares tarika dólar champera mana soles nimpichu 6 por 4 casi 200.000 chayna soles nimpeqa rika casi 200.000 pachanin tariki cobrachaykosqa imapaq candidato a la alcaldía de Barranco nisqanman sayapakuykunanpaq chaywanqa ña kay alcalde de Barranco candidato riki segurakuykurqaña chayta pagayku sinapenqa anque perdisaq imayna kanqa inapenpas ya chay qullqi pagasqaywanqa ya soy alcaldea. Tinchay tariki musyarachi con wawqillaykuna pallaykuna kay alcaldesa o kay candidata a la alcaldía de Barranca risqariki kay partido Juntos por el Perú nisqanwarqa JP warqa Juntos por el Perú mana riki chay partido Fujimoristawan chayntakama risqa qullqichankan chay tariki pagaykusqa rantirusqa prácticamente chay Oficina de Informática, Tecnología Electoral de Oficina Proceso Electoral nisqanpi, porque chay periki chay votokunata yupanku riku wawqillaykuna pallaykuna pi ganasqan pi perdisqantapas, pero chaqay Poder Judicial niykurun kay wiraquchaqa uchku wasipim tiyakunan nispa sentenciaykullan riki suqta watallapaq falta su muerte civil wawqillaykuna pallaykuna chay delito ruwasqanmanta. Imaynanpi kay qariki musyarachikun porque chay denunciaqnin grabarus qariki kay gerente Dompeta. Entonces cara riki grabación wawqillaykuna pallaykuna chay grabación acusaykurus qariki más rimari wawqillaykuna pallaykuna más rimari chayñata riki Juan Carlos Checkley nin riki kay mama Elizabeth Peralta pay miriki chay sayapakuykusqa igual juezkuna fiscalkuna suichichkanku kikinku pura juezkuna fiscalkuna hatikachanakuchkanku mana allin rurasqankumanta. Kay mama Elizabeth Peralta miki sayapakusqa kay chibolinman wawqillaykuna incluso fiscalinraq karqapas abogadonraq karqapas yachasqanchina kay chibolin riki chay lavado de activos nisqanta ruraspan apoyaña hasta programan karqa riki programa así
de show chaype pareja Jorgewan pareja reina ñakakor jarikao ñoqaqa Dios ñam kani nispa kunaraq rimakacharqa pay miriki chay lavado de activos nisqanmanta uchku asip tiarayachkan hasta tribunal kamañam kay chibolinqa chayarunpas chay tribunal constitucional chaypi imayna mama keykupata anularonkichik tribunal constitucional chayna ñuqapatapas chay acusación ni tarik anulaykapuay nispa hasta tribunal kamaraqmi chayaron wawqillaykuna pallaykuna y tribunal manaraq chayta decidimuskanraqchu pero keykupataq ña decidiramamun ña rikinaspa anularachin chaynata anulachipuay kay juiciuyta nispa entonces chay saypakunin kay mama Elizabeth Peralta pay tariki kay tayta juez maskaykarachin rikiaw a nivel nacional internacional porque pay pakarokun riki wawqillaykuna pakarokun chay mana allin rurasqanta musyarachikuspa chaypan sutinki tráfico de influencia riki wawqillaykuna pallaykuna maypi kachkan chay Interpolpa makinpiña rikaw mas rimari wawqillaykuna pallaykuna mas rimari chayñataq kay mama fiscal Peralta rika pakakurutinqa mas riki mas acusación nin chay máxima pena nisqanta quykunqaku hinaptinsi kikillanmanta entregakuykunman kasqa kaqay ñuqam kani amaña ya mas kawaychikñachu mas taja nispa entonces kikillanmanta entregakuykun hinaptinqa imam chay reducción de pena o sea menos llataña riki castiganqaku nisunchik riki hayka watapaqlla kaypi mañachkan chay fiscal y chayta menos yaykachinqaku riki menos llaman rikaw kikinmanta entregakuykusqan rayku chayñataq rikaw kay congresomanta rimaspaqa wawqillaykuna pallaykuna kay congreso llumpay Julijilla kuyaq rikurikuron leytapas chay mana allin politikukunapaq mana allin chay empresariokunapaq kastankupaq ruraykapunqa ayta ley Fujimori ley Antauro ley Keiko etcétera etcétera entonces y ley favor de la corrupción llapi imanchikunapas rantikunankupaq tiene que paykunari que doble sueldo ta ganakonku aparte huk bonokunatapas ganakonkutaq congresista kasqanmanta ñami kachkanña sueldo 14,000 chaytaqa ña pasaq programakunapi nirqaykichikña pero ña congresista kasqanmanta sueldo kachkaptinpas kanraq por función congresal huk sueldoraq otro igual chayllaraq riki yaykurun nisunchik chayllaraq elección ganaron tenga chay por instalación o sea kay provinciamanta hasta kuchkanku nispa incluso Limapi kaqkunapas cobrakunku chay qullqichata mana chayllachu llaqtaman richkanku rikaw llaqtaman richkanku pasaqichanku gastanku asesoramiento richkanku natin chaypi riki paykuna aparte viáticotaq cobrankuraqtaq pero aparte función congresal chaytaq cobrakunkuraqta entonces chay llapachan yupaykusqami wawqillaykuna pallaykuna 35,000 36,000 chaynaman haypan sapakilla sueldonku porque aparte 28 de julio sueldo completo paykunapaq mientras wakiq trabajadorkunapañataqmi 300 soles chaylla rikaw Navidad, Año Nuevo, otro sueldo completo. Escolaridad, otro sueldo completo. Mana paykunapaq menos chaylla, sino sueldo completo. Chaykunatawan yupaykusunchik, qullqipaq hawallanpiña. Aparte, leykunata ruaykapunku chaqay kay violinistamantapas rimaykachka paypas 200,000 tas cobrakusqa ley firmasqanmanta. Nichkanku rikaw hasta kunan presidente kaspaqa firmachkan riki chay concesión nisqankunata riki achka qullqipaq ya tanto qullqillata depositaykamuy ya firmachaykapusayki nichkan riki wawqillaykuna pallaykuna entonces kay autoridadkuna firmankupas qullqillapaq entonces mas chaynintinkunaqa qullqilla rikaw pero kachkan huk proyecto wawqillaykuna pallaykuna chay proyectoqa rikurimun kay kikin
taita violinista riki ya ni corongña kay sueldo ya rika manachu mama boluarte sueldo ya pago y corja 35.000 man en atemere que kay violinista ning chay punta chay 15.300 chay man mi cote conan y mana ño pacho sino congrista con apaps cote conan minis paricao Chayna chay polémica nisqantari que roraron kay taita violinista. Kay violinista yachan rico awjilego yachan ricao inaspan ari que sueldo talliupaq bajaycachita munachkan ricao. Entonces imaninta kay congrestakuna mama sueldo chaykutaqa disminuyegon imapaq marakinkichik imapaq menosachinkichik mana ponen sueldoykutaqa niuksultapas tokawaqchikchu nispa paykunaqa como maquillankupi liruray liykunatapas achka qullqi ganakunankupaq riki ruwakuykunku rika huk sutikunawan riki bonokunata aparte chay huk sueldo chay Navidad chaykuna cobranankuq kachkantaq aparte canastankupapas kachkantaq otro propina o sea tu qullqillapaq rikao entonces chayta tupachaykunankupaq riki incluso proyecto leytapas kay ciudadanía nisqanmanta kachkarqa comentarios kay congresitakunapas sueldo menos yachu incluso kay hamuq congreso kay senador diputado paykunapaqpas chay sueldo yapaykuy kachkarqa chaykuna menos yachun paykuna menos chayata cobrachun 14.500 o 14.600 chaychayata cobrachun con nispa timi yangaña kay congrestakuna akanayachkan chayna kaptinqa mejor renunciakusaqku nispa allinmi que renunciachunku awqillaykuna pallaykuna aptinqa riki kay función congresal kayta deben como por dietas como los concejales distritales provinciales regidor ninchikuna inaya paykuna mi concejal kona entonces paykuna inari que ganan manco por sesión tanto por ciento asisteja bueno cobrachaconga mana asisteja mana riki entonces chaywan riki mona y mana mona ama descuenta chikunampa asistin manco rika chayna kanman aparte sueldo fijo chancay con marica unos 5.000 o 10.000 y chay marica por sesión sueldo chatia pachikon manco rica pero chay pues limitas hakanman porque mana chay que sesionan paykuna sesiona tamunas bax hasta tutakuna tukuy tutapas sesionan como achiyaygunku pa sesionastinmi leykunata miski puñukunanchikama aprobanku entonces chayna kayta deben rica bueno ñuqa parimasqa una propuesta wawqillaykuna pallaykuna kunan riki tiempo de elección pikachkanchik nos kaykunata promovenanchikpa rika kaykunata tapunanchikpaq kaykunata llaqtanchikman hamunqa chay candidatos a senadores a diputados paykunata ninanchikpaq rika wawqillaykuna pallaykuna kaypinin acaso boluartichu kaniku chay 10 soliswan mikunaykupaq nisparaq manchaq renunciakusaqku allinmi wawqillaykuna renunciachunkuya yaykuchun riki chiqap llaqta servikuqkuna ama riki qullqillapaq imapas ruraqkuna chayna wawqillaykuna pallaykuna kay Perú suyunchikpi pasakullachkan riki congresitakunapas renunciakusaq nispa pitay chay renunciakuspa venganqa kikillanmi pikakunqaku riki wawqillaykuna pallaykuna mañana riki sueldon kanqañachu chayniyataqa mana chayllachu wawqillaykuna pallaykuna es el colmo Junta Nacional Justicia nisqa ñuqaykupas achkachatañam ganayta munaniku magistrados de Junta Nacional Justicia gananqaku 42.000 soles chaymi nisqanku presidente de la República gananan masta wakiqkunallataqmi paypa qipantaña ganananku nispa pero kunanqa chay BCR kaqkuna gananku achka qullqita kunanqa magistrado Junta Nacional Justicia paykunapas qullqita ganayta o sea qullqirayku chayman yaykunku porque chaykunam allichana kachkan leykuna wawqillaykuna pallaykuna kunan 42.000 solistas ganayta munanku chaypaq riki kay Perú Libre chaymanta pacha riki kay proyecto leyta riki ruwaykuyta munachkanku riki paykunapas chay achka qullqichata gananankupaq kunanqa qullqi luquchukuylla riki y llaqtapaqa mana llaqtapaqa mínimo llaqtapaqa
aunque se llaqtarunaq yarqaymanta suwañuchun paykunallan mikusqaqkachun chayna niqmi kachkanku kay wiraquchakuna riki kikillankupaq uytunkupaq munaqkuna riku awqillaykuna pallaykuna. Chayñataq kay minería ilegal chaykunamanta rimaspa chay asaltokunamanta rimaspa kay Cerro de Pasco nisqanpi wawqillaykuna pallaykuna huk runakuna policiakunachu kanman simplemente asaltantikunachu kanman policiamanta llapa chay pachanta alquilaruspachu rirqaku no sé mana yachakunchu chaytarik investigana policiaman sumaq pachasqas yaykurunkuk minaman hinaspa chaymanta 25 toneladas de oro nisqanta minerales con oro mana oro puruchatachu sino minerales con oro, 25 toneladas manta que unos jaika kilota de jorgonga corik oro tara según achka o asla cascan mina ricao. Entonces chay asalto pero gileicona paleicona chakaya pichja agentes policiales para guaños jawa gileicona paleicona o kiris jamano guaños hachu kirisja. Jaika ronata chay policía man pachacoros yaigos jako kimsa chunka Iskainio, como me llama, 25 toneladas está, hay que a ver, 5 toneladas, a que camión, unos 5 por 5, 25, unos 5 o 6 camionadas, Ricardo. Según camión, parece que achka o asle a pasar, imagina, toneladas con bueno. Entonces, tupachiscan, Ricardo, un aproximado, chay volqueteman, tupachispa, Ricardo, volqueteman, tupachispa, chay hatun, buquisuña, Ricardo, como 5 cubos, chay nata, apan, Ricardo, toneladas. Entonces, waujilegona, palegona, achka, jolji pachaning, Ricardo, que hay 25 toneladas de minerales con oro. Chuyayachisqa haykaman ya pertenecen chayrique que hay campamento minero raíces de Ñausacota chay manico awqillaykuna pallaykuna kimsa chunka iskayniyu o sea achka runakuna vestido de policía yaykurusqaku chay sarikuchkan kay distrito de Ticllarayán provincia región Pasco nisqanpi. Chaynata Villacamon Kaitaita General Eloy Lara Bendesu, jefe de región policial de Pasco. Atacascon América es una organización criminal, Paicona Chay Paucar Tambomanta, Rigmanco Casca, porque Paicona asaltas Hantia Charuspansi, que Cerro de Pascomanta, policía con Arique. Achkaris jaco chay jawa que cierto chucha asalto caron o año icona baleana con icona y mañana atacaron incluso chay pericar un contingente policial de San Rafael chay guano colao pericao entonces paicuna pas igual o aujile con palaicona chay pichagaya chay asaltas con aún enfrentan a cosa chay periqui chay pichja policía cona quieres jacar jaco ¿no? Que entre los agentes heridos está Abel Atauyari Chávez, Paitari que bala pero lasja y Wakis con atapa, Ricardo. Chay no con la pelegona hasta asaltante con hasta campamentos mineros con ataps asaltas caña con gamana pitaps maitaps escapachkan con yacho. Alcaldes nada hasta promoción con atapas, promoción con aps upallaramoña. Aman publican que chico van a echar bala o año mancha que tiene que upalayan cachcan porque promoción taps igual guarmacha con ataya colegio promoción taya chay tal que pagaba y cuputa niscan goricao alcalde pas escapan ñacho ni con ni campamento minero que en asaltas can manta chay minera poderosa mineras chay shooter Perú chay na conate na tenga. Bueno, paigo una manchas para que el gobierno de una vez no hay que asaltar con ispa, ejecután. Pero con la cadena taxa, con asaltan, no pasa nada. Nispa, no pasa nada. Ancha caso cachancucho, porque ya ni niña. Y mapa mi cae delincuencia con atarico richemonco son estrategias chaimik a propósito que delincuencia tarique favorecen anco para que le con atapa rique roa muchkan go auxile con apelekon ñari makachanchi ña imainapim kai mana alin delincuencia mira con imainapim che teruko para recorrer morja
ashes gari que paikon en ricao es por llaqtaray con kay nawakna pero en realidad mana ricao kay Peruninchi también llaqtata riqsachakuyman manchuran chaynapi kay llapa imanchikunatapas bajo precio llape rematanakunankupaq regalanakunankupaq ñawñataqmi estrategia política del Fujimorismo kunan Fujimori campañanta imawaña turachkan ñuqa yaykusqanaspaqa taytay imaynam tukuruqa chay tirukutinata chaynata ñuqa tukurusaq kay delincuenciata nispa chay campañanta hallarimuchkan wawqillaykunapallayku. Entonces son estrategias, son estrategias. Gobierno permiten, chaymi que niskanchaq policía es asaltante, policía prestan balantapas, armantapas, alquila con armanta chay delincuente kunama. Mana ñuqachuni necesita los reportes con ellos que hay programa pachkatañan chay kunamanta arimanchi. Bueno, kay kamaya karqari kay programa yanchi oqillaykuna pallaykuna pajarinkunata ñariki más willakuykunata qhipirikuyku chaykamos ronchi ya son 9:12 de la noche. Tukuykuña Rimarininchi informativo regional. Uyariway sapapunchaw kay orata kay wayra wasintakama yatana kaq kamachikuynintakama kaypi mirimasun tukuyrikchaq willakuykunata llaqtanchikpata Perú suyunchikpata hinaspa huklawkunamantapas imam kaqta mana pantachinakuspa chaynaqa lliw willanakuychik hinaspa kichaychik uyarinata uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, Willarimos un kichi, chaynaja hayakamuy, Willakamuay, utaq asuykamuy rimarinata.